iyi bihagije rero nk'uko uri bubone ni umuti utagira ibara kandi ukaba urenduka, ukozwe ku buryo rwose umeze neza nka rwa Urinda rusanzwe rwo mu gitsina, ku buryo iyo uwusize mu gitsina nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Dr. Muganga nk'uko mumenyereye. Uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku muti wongera ububobere bwo mu gitsina. Iki kiganiro nari nagishyizeho mu minsi yashize, ariko mbona amajwi ntabwo ameze neza, mpitamo kugikuraho kugira ngo nongere gisubiremo kugira ngo abantu bacyumve neza. Rero abakibonye kigahita kibura mwihangane. Reka rero nongere mbanyuremo muri makeya ku muti wongera ububobere bwo mu gitsina. Mbibutse yuko ububobere bwo mu gitsina butandukanye n'amavangiro. Bya bindi biza ari byinshi bita amazi mu gihe cy'imibonano bitandukanye n'ububobere. Kubera iki? Kuko kutagira ububobere bwo mu gitsina ni indwara, ariko kutagira amavangingo ntabwo ari indwara. Amavangingo ni ikintu cyiza cy'inyongera, kandi rimwe na rimwe hari n'ababifata nk'ubumuga, cyane cyane mu bihugu bitari byo muri Afurika. Rero icyo ngiye kubabwira uyu munsi ni ku bantu bagira ikibazo cyo kubura ububobere, ku buryo mu gihe cy'imibonano umuntu aba yumva yumagaye mu gitsina, ndetse akaba ashobora no gutangira kubabara mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Kubura ububobere rero ni ikibazo gisanzwe kijya kibaho, kikaba gishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Zimwe rero mu mpamvu zishobora gutera ikibazo cyo kubura ububobere ni impamvu zigera mu 10. Impamvu ya mbere ni ukuba umudamu cyangwa umukobwa atateguwe neza mbere yo gukora imibonano. Iyo utateguwe neza mbere yo gukora imibonano, cyangwa se utateguwe ibintu bihagije ku buryo ukora imibonano wumva ubishaka, hari igihe ushobora gutangira kuyikora bitarakujyamo mu gitsina hataraza ububobere, hanyuma umuntu agatangira kubabara. Icya kabiri ni ama-infection yo mu gitsina. Ama-infection yo mu gitsina nayo ashobora gutuma umuntu atakaza ububobere mu gihe runaka, bityo mu gihe cyo gukora imibonano umuntu akababara. Ariko hari n'imiti rimwe na rimwe y'ama-infection ushobora gukoresha kubera ya miti yishe flore yo mu gitsina, ububobere busanzwe bwo mu gitsina. Imiti wafashe kubera ama-infection ikaba yagira ingaruka, bigatuma noneho ububobere butaka. Icyo tuzi neza ni uko imibonano ni mu mutwe. Iyo umuntu abuze ububobere bwo mu gitsina, byaba bitewe n'uko utateguwe neza, byaba bitewe n'ama-infection cyangwa se n'ikindi kibazo urimo kugira muri iyo mitsi, iyo ukoze imibonano ukababara uyu munsi, bihita bituma noneho n'ubutaha ushobora kutagira ububobere bitewe na feedback y'ubwonko. Uyu munsi niba ubikoze ntibikuryohere, utakaza yabyo, utakaza ubushake, noneho ubutaha n'ububobere nabwo ntibuze. Bisobanura ngo uramutse uvuye ikibazo cy'ububobere iyi nshuro, birashoboka ko ubutaha byakwizana. Indi mpamvu ni ukugabanuka kw'imisemburo yitwa estrogene mu maraso. Estrogene ni imisemburo igenga uburumbuke bw'umugore, ariko ikaba ari nayo cyane cyane igira uruhare mu gutuma mu gitsina hazamo ububobere. Rero iyo misemburo igabanutse mu mubiri, hari abantu baba baravutse ariko bameze iyo misemburo ari mikeya, bigatuma mu buzima bwabo bwose imibonano ibagora. Ikindi, iyo umuntu ageze muri menopause mu myaka za 50-55 gutyo, iriya misemburo ya estrogene iragabanuka, bityo abadamu bari muri icyo kigero cy'imyaka abenshi babura ububobere mu gitsina, ndetse n'imibonano ikabananira bitewe no kuma mu gitsina. Ikindi rero gishobora gutera kubura ububobere ni stress. Iyo umuntu afite stress, waba ufite stress ku kazi, waba ufite stress zo mu rugo, cyangwa se hari ibindi bintu biguhangayikishije, yewe rimwe na rimwe no kuba ufitanye ibibazo n'uwo mugiye gukorana imibonano, biba bishobora gutuma utishima mu gihe cy'imibonano. Ikindi rero ni akazi kenshi, gukora akazi kenshi kandi k'ingufu, nabyo bishobora gutuma umuntu abura ububobere mu gitsina. Hari imiti imwe n'imwe umuntu ashobora gukoresha igatuma ububobere bugenda, wenda nk'imiti ya depression abantu bafata, imiti y'indwara runaka ziri chronique, hari imiti ushobora kuwufata mu gitsina ntibigende neza. Ikindi ni itabi. Abantu banywa itabi cyane, abakobwa banywa itabi cyane cyangwa abagore banywa itabi cyane, bakunda kubura ububobere bwo mu gitsina. Ndetse n'inzoga zimwe na zimwe, hari inzoga umuntu ashobora kunywa bitewe n'urugero, niba yakabije kuzinywa ububobere bukagabanuka. Rero muri kino kiganiro rero ngiye kubabwira imiti y'ubwoko bubiri.
irindwi. Hari uwo bita KY gel, hakaba n'uwo bita estrogel. Iyi miti yose ndababwira uko ikora naho itandukanye. Umuti wa mbere ni KY gel. Uyu ni umuti usimbura ububobere bwo mu gitsina busanzwe, niko nabyita. Ni ukuvuga ngo ni umuti umeze nk'amavuta ariko ukozwe mu mazi, bawita ngo ni water based gel. Ni ukuvuga ngo ni gel ariko ikozwe mu mazi, nta yindi miti yongewemo, nta mpumuro, nta bindi birungo birimo, nta bindi bintu bishobora kubangamira imikorere isanzwe y'igitsina, nta n'ibishobora gutera ama infection. Ni ukuvuga ngo ni umuti wakorewe gusigwa mu gitsina, ni nk'amavuta yabugenewe asigwa mu gitsina mu cy'imibonano. Iyi KY gel rero nk'uko uri bubone ni umuti utagira ibara kandi ukaba urenduka, ukozwe ku buryo rwose umeze neza nka rwa rurinda rusanzwe rwo mu gitsina, ku buryo iyo uwusize mu gitsina haba hanyerera, ku buryo umugabo abasha gukora imibonano mu buryo bwisanzuye. Uyu muti ushobora kuwukoresha mbere yo gukora imibonano, ntabwo biba bisaba ko ukoresha mwinshi. Ufata rwose gato cyane kangana nka gutya, nk'akakize ku rutoki, ukinyabya muri dushe mbere y'uko ukora imibonano, ukagasiga mu gitsina. Birashoboka ko ushatse wabibwira umugabo akabimenya ko uwukoresha nta kibazo, ariko ushobora no kubimuhisha kuko ntabwo aba ari mu byumve. Uyu muti uba umeze neza nka bwa bubobere bwo mu gitsina. Iyo uwukoresheje mu gitsina ntabwo umuntu ashobora kuza ngo, usibye gusa ko yumva ko ibintu biryoshye kurushaho cyangwa se ko horoshye kurushaho, ariko ntabwo ashobora kumenya ngo hari ikindi kintu wakoresheje. Uyu muti rero ni umuti mwiza cyane kuri ba mama bavuga ububobere by'igihe gitoya. Akenshi abamama bakimara kubyara imisemburo iba yaragabanutse mu mubiri, ku buryo imibonano ya mbere ibagora. Gukoresha uyu muti bishobora kubafasha. Abamama bonsa rimwe na rimwe imisemburo iba yaragabanutse cyane, ku buryo gukoresha uyu muti bishobora kugufasha. Ndetse rimwe na rimwe niba ufite stress, niba mbese kujya muri mudu y'imibonano biri kukugora, bigatuma gukora imibonano bikubabaza, kandi nanone nta kundi wabigenza ugomba guha umugabo ibyo umugomba, byaba byiza ushatse KY gel. Rero ntabwo ndi kwamamaza ntabwo ndi kwamamaza imiti, kuko hari amoko atandukanye akorwa n'inganda zitandukanye ya KY gel. Nk'uyu uri kubona witwa KLY gel, ariko hari n'indi yitwa KY nyine kanaya gel, hari n'indi iba yitwa andi mazina, ariko icyo bihuriye nuko ari water based lubricant kandi idafite ikindi kintu cyongeweho. Akaba ari imiti ishobora gukoreshwa mu mibonano mpuzabitsina, ndetse n'iyo umuntu yaba ari bukoreshe kondomu ntabwo ushobora guca kondomu. Mu gihe umuntu aramutse akoresheje amacandwe cyangwa se vaseline, hari igihe rimwe na rimwe umuntu agira ububobere bw'ako kanya, ariko ya mavuta yamara gushira kondomu ikaba ishobora gucika, cyangwa se umuntu akanababara kurusha. Undi muti wa kabiri rero ni estrogel. Twabonye yuko hari igihe kuma mu gitsina cyangwa se kuba ububobere mu gitsina bishobora guterwa n'uko imisemburo yo mu mubiri yagabanutse, cyane umusemburo witwa estrogel. Estrogel iyo igabanutse mu mubiri biba bishobora gutuma mu gitsina humagara. Rero uyu muti wa kabiri wo estrogel nawo ushobora gusigwa ku ruhu cyangwa mu gitsina, nawo ugatuma ubushake bwiyongera ndetse n'ububobere, ariko ukoreshwa gusa iyo wawandikiwe na muganga. Kubera iki? Uyu muti ni umusemburo wa estrogel, ariko w'umukorano umuntu yisiga kugira ngo ya misemburo yo mu mubiri niba yaragabanutse yongere izamuke. Rero bisaba ko muganga aba yarakoze ibipimo akamenya niba imisemburo yawe ari mikeya, akaba aribyo bituma ubura ububobere, cyane kuri babandi ikibazo kiba ari akarande ari chronique kuva na kera atarigeze agira ububobere bwo mu gitsina. Hari usanga ari imisemburo mikeya, bityo akaba ashobora gukoresha doze nkeya y'uyu musemburo wo kwisiga kugira ngo ububobere bugaruke. Uyu muti nanone kandi wagenewe baba mama bageze mu gihe cya menopause, bari mu myaka 50 gusubira hejuru, batangiye kugira ikibazo cy'ububobere bitewe n'imisemburo yo muri menopause yagabanutse. Icyo gihe wa mudamu ugikeneye kwishimira imibonano, ariko akaba ageze mu myaka yo hejuru igiye imbere, akaba ageze muri cya gihe cyo gucura, ashobora gukoresha iyi gel ya estrogel. Estrogel nayo imeze nk'iriya, nayo ni nk'amazi, ariko yo ikagira akantu k'agapimisho. Akenshi ifite akantu k'agapimisho kari marike, ku buryo y'amazi umera nk'uyasutseho, urapfundura ugasukaho, noneho ukageza aho muganga yagutegetse, warangiza ugafata wa muti ukawisiga. Ushobora kuwisiga ku itako, uruhu cyangwa mu gitsina mo imbere. Estrogel rero ikongera umusemburo wa estrogene ku buryo
wa mudamu wari ufite imisemburo yagabanutse ashobora kuyisiga. Iyi miti yombi rero yaba ari gel ya yindi yongera ububobere ariko itongera imisemburo, no kuvuga ngo yo ituma mu gitsina horoha gusa umugabo agakora imibonano. Iyi estrogene yo yongera umusemburo wa estrogene utuma nabwo ububobere bwo mu gitsina bwiyongera, igakoreshwa n'abantu bafite ikibazo cyo kugira imisemburo mike mu mubiri. Mu gihe iyi ngiyi ikoreshwa n'abantu bagize ikibazo cy'ububobere bitewe n'ama infection, bitewe na stress, mbese abantu bidasanzwe bibaho bikaba byabayeho mu gihe gitoya. Imiti yombi rero iboneka mu mafarumasi atandukanye hano mu Rwanda rwose, kandi yose nta n'umwe urengeje 5,000, ngira ngo ni hagati y'3,000 n'5,000 kuwugura kuri farumasi. Hari amoko atandukanye, ubwoko wagura bwose nta kibazo, upfa kugenda uvuga gel marayiguha niyo waba nta ordonnance, mu gihe estrogene yo isaba ko uba wayandikiwe na muganga. Rero ni iyi miti nagira ngo mubasangize, ndabizi ko abanyarwandakazi benshi bafite ikibazo cyo kubura ububobere, kandi rwose turahari ngo tubafashe. Imiti iyo ariyo yose ishobora kubafasha tuzajya tugerageza kuyibasangiza, ndetse no kubereka imiti mushobora kwigurira ntawe mubajije, ndetse niyo mushobora kwandikirwa na muganga. Murakoze, mwari kumwe na Dr. Muganga, naho ubutaha.